Салом алейкум, мегзарем ба дарси дигар, яъне ки мо шурӯъ мекунем аз машқи 95-ум, ки дар ин ҷо ҳаст. Хоб, биёед бубинем дар машқи 95-ум чӣ гуфта шудааст. Ҳангоми бо усулҳои гуногун кӯчондани борҳои масалашон баробар ба масофаҳои яхела, писарбача дар мавриди якум назар ба мавриди дуюм қувваи зиёдтарро сарф мекунад. Сабаб дар чист? Бинед ки вақте ки ин ҷо гап дар бораи қувваи соиш меравад, хуб биёед менависем мо якум қувваи соишро. Ин қувваи соиш F баробари мю зарби n аст, ки дар ин ҷо мю ин коэффициенти соиш мебошад ва n баробари m зарби g аст. А g ускорение свободного падения ва ё шитоби афтиши озод ин ҳарфро меноманд. Хуб, ин ҳаст ба мо қувваи соиш. Хуб, бинем ки дар якум ҳолат байни гӯям пол ва ин бор ва ин ҷисм, яъне ки масоҳати онҳо хело калон аст. Яъне ки масоҳати расиши бор ва пол калон аст. Дар ҳамин ҷо мо метавонем гуфта ки қувваи соиш низ дар ин ҷо зиёд мешавад. Яъне ки аз ҳамин сабаб писарбача бисёр қувваро сарф мекунад. Дар дуюм ҳолат бошад агар қувваи соиш кам аст, дар ин ҷо яъне ки боз ҳамин чархакҳои ин аробача ба мо ёрӣ мерасонад барои он ки мо қувваи соишро кам кунем. Аз ҳамин сабаб метавон гуфта ки қувваи соиш дар якум маврид зиёд аст. Хуб, ин аст дар теорияҳои мо дар бораи қувваи соиш. Бисёр чизҳоро гуфтан лозим аст дар бораи ин қувва ва ин ҳамаш мешавад дар теория. Хуб, дар машқи 95 мо мегирем ҷавоби С-ро ва мешавад дар мавриди якум қувваи соиш зиёдтар аст. Хуб, менависем С, варианти С ва мегузарем ба машқи 96. Самти қувваи муқовиматро ки байни чархи мошини ҳаракаткунанда ва роҳ таъсир мекунад нишон диҳед. Қувваи муқовимат яъне ки қувваи соиш боз мегӯянд ва ин мешавад ҷавоби Fc, яъне ки қувваи Fc ин қувваи муқовимат мебошад. Яъне ки бинед, қувваи кашиш ин F1 мешавад, қувваи муқовимат ин F3 мешавад ва қувваи вазнӣ F2 аст. Ва дар ин ҷо мо бо ҳамроҳи шумо мегирем варианти D-ро, яъне ки F3 ин самти қувваи муқовимат мебошад. Мегузарем ба машқи 97-ум. Варзишгар резини сахтияш К баробари 1000 ньютон тақсими метрро бо қувваи F баробари 500 ньютон мекашад. Таҳти таъсири қувваи варзишгар резин чӣ қадар дароз мешавад? Хуб, мо ба хотир мебиёрем қонуни Гукро. Хуб, мо ба хотир мебиёрем қонуни Гукро. F баробари К зарби X ва ё ҳам минус мемонанд дар ин ҷо ҳам минуси К зарби X. Хуб, биёед мо мегирем фақат F баробари К зарби X дар ин ҷо. Хуб, ва К бошад агар ин сахтии пружина ҳаст, хуб медонем ва қувваи додашуда ба мо 500 ньютон мебошад. Мо бояд чӣ қадар резин дар таҳти таъсири ин қувва дароз мешавад, бояд ҷобем ва ин мешавад X ба мо. Хуб, яъне ки 500 ньютон баробари мешавад ба 1000 ньютон тақсими метр зарби X. Мо бояд X-ро ёбем аз ин ҷо. Хуб, ва X-ро агар ёбем, агар 500 тақсими 1000 ньютон мешавад ва ин баробари 0.5 метр мешавад. Ньютон ба ньютон ислом мешаванд, хуб, ихтисор мешаванд ва ба мо мемонад танҳо метр. Ва ин ҷавоби Д мебошад. Мегузарем ба машқи 98. Вақте ки шакли пружин таҳти таъсири қувваи вазнинии бори дар пружин маҳкам шуда тағйир меёбад, кадом намуди деформатсия мушоҳида мешавад? Вақте ки пружина ба
поён кашиш меёбад, яъне ки бо таҳти таъсири қувваи вазнинӣ, хоб мо метавонем гуфта ки дар ин ҷо яъне ки пружинаи мо дароз мешавад, фишурда намешавад, тоб намехӯрад, қатъ намешавад. Хоб чотка медонем ки вариантҳои С-у Д ба мо тамоман туғрӣ намегиранд. Фишурда низ намешавад, яъне ки дароз мешавад. Хоб яъне ки ягон грузикро мо мондем, ягон вазнро мо мондем, пружина дароз мешавад ва дар ин ҷо фикр ҳам кардан лозим нест ва варианти Б-ро интихоб мекунем. Саволи 99-ум: варзишгар резинро бо қувваи 500 ньютон кашида ба делта X 2 метр дароз кард. Сахтии резин чӣ қадар аст? Ва боз бо ҳамроҳи шумо ҳамин қонунро истифода мебарем, қонуни Гукро. Хоб дар ин ҷо мешавад 500 ньютон баробари бояд дар ин ҷо делта X монем. Хоб К-ро ёфтан лозим аст. К зарби чанд мешавад? К зарби 2. Хоб ин дарозшавиро агар ёбем, ба сахтии пружина ин К мебошад. К баробари мешавад 500 тақсими 2, ин мешавад 250 ньютон тақсими метр. Хоб ва ҷавоби С-ро бо ҳамроҳи шумо мо дар ин ҷо интихоб мекунем. Машқи 100-ум: хоб дар расм ҷисмҳои массаҳояшон баробар нишон дода шудаанд. Кадом ҷисм ба сатҳи тагягоҳ аз ҳама зиёдтар фишор меорад? Бинед ки вақте ки дар ин ҷо гап дар бораи фишор меравад, бояд мо формулаи фишорро донем. P хурд баробари F тақсими S мебошад. Яъне ки S ин масоҳат аст, ба метр квадрат дода мешавад ва F қувва аст. Ва ин мешавад фишор. Фишорро мо бо паскал чӣ кор мекунем? Измеряет мекунем. Яъне ки воҳиди ченаки фишор ин паскал мебошад. Масоҳатро бошад бо метр квадрат ё сантиметр квадрат ва ҳоказо мо ишора мекунем. Хоб мебинем, агар чанд қай ки масоҳат зиёд бошад, бинед, чанд қай ки масоҳат зиёд бошад, ҳамон қадар фишор кам мешавад. Ва ба ин ҷо гуфта шудааст ки кадом ҷисм ба сатҳи тагягоҳ аз ҳама зиёдтар фишор меорад. Яъне ки фишори кадомаш аз ҳама зиёд аст. Мо гуфтем агар масоҳат зиёд бошад, агар фишор кам мешавад. Дар ин ҷо пурсида истодаанд ки дар кадом ҳолат фишор зиёд мешавад. Яъне ки масоҳат агар кам бошад, ҳамон вақт фишори мо чӣ мешавад? Зиёд мешавад. Вақте ки масоҳат кам бошад, фишори мо зиёд мешавад. Хоб дар ин ҷо мебинем ки дар якум вариант, дар якум ҷисми мо чӣ дорад? Аз ҳама масоҳати кам дорад. Ва дар ҳамин ҷо мо бо ҳамроҳи шумо Д-ро ура гуфта чӣ кор мекунем? Қабул мекунем. Мегузарем ба машқи 101. Так, масоҳати нӯги сӯзанҳои дорugузарониро бо қадри зарурӣ кам мекунанд. Сабаб дар чист? Вақте ки кам шавад агар масоҳат, чӣ хеле ки мо гуфтем, қувва низ ба мо камтар лозим мешавад. Яъне ки бо кам қувва мо метавонем ки ин ҳамин корро, яъне ки сӯзандаруро ба мушак чӣ кор кунем? Ворид кунем. Ва якум вариантро мехонем. Барои он ки микробҳо не, ин намешавад, ягон дахл надорад, дар ин ҷо биология нест. Хоб барои тезтар гузарондани дору на. Дуюм вариант шуд барои зиёд кардани фишори сӯзан. Да, мана инҷа фишор ҳаст, гап дар бораи фишор меравад ва гап дар бораи масоҳат меравад. Яъне ки ин ҳаст ҷавоби дурусти мо. Ва чорум вариантро агар бинем барои кам кардани фишори сӯзан ба мушак. Не, дар ин ҷо чаро ин Д туғрӣ намегирад? Фишор кам намешавад. Наоборот, фишор вақте ки мо масоҳатро кам кунем, фишор зиёд мешавад. Аз ҳамин сабаб фишор кам намешавад ва варианти Б-ро бо ҳамроҳи шумо мегирем. Мегузарем ба машқи 102. Қувваи вазнинии ҳавои гирди кураи Заминро муайян кунед. Фишори ҳаво ба чунин паскал буда баробар аст. Масоҳати миёнаи кураи Замин ба чунин рақам баробар мебошад. Хоб, мо формулаи фишорро аллакай медонем.
پی خورد برابر F تقسیم S می باشد. خب و در اینجا با ما داده شده است مساحت کره زمین و فشار. خب باید ما چی رو ببینیم؟ قوه وزنی رو. این می شود در این حالت قوه وزنی می شود. قوه وزنی پی خورد ضرب S می شود و میمونه ما فشار رو 5 ضرب 10 درجه 5 پاسکال می شود و ضربی مساحت کره زمین 5 ضرب 10 درجه 12 5 ضرب 10 درجه 12 می شود. خب متر کвадрати وقتی که متر کвадрati رو با پاسکال ضرب کنیم این به ما میدهد نیوتن رو. خب قوه رو میدهد. خب ببینید اگر وقتی که ما ضرب رو از یک راه از یک کتک به دیگر کتک گذرانیم همه وقت ما باید با x اشاره کنیم. با x خودک باید ما اشاره کنیم. ما точка مونده نمیتونیم. یعنی که همه وقت با یک نقطه ضرب اشاره میکنم. وقتی که اگر ما گذراندن باشد با دیفیس نه و ایمینا ضرب رو با x اشاره میکنیم. خب در اینجا چی میشود؟ بیاید من این رو پراتر می نویسم. نیو کنید. ما گفتیم که متر کوادرات به پاسکال این نیوتن رو میتید. بیاید اکنون ضرب کنیم 5 ضرب 5 این 25 می شود. خب و می بینیم که 10 در درجه 12 هست و 10 در درجه 5 است. وقتی که ما چنین درجه ها رو می بینیم معنی این 10 اساس می باشد. 10 اساس است و 12 و 5 اینا درجه هستند. وقتی که اساس یک خلا باشد دیگه ما درجه ها رو جمع میکنیم با هم روی شمول. یعنی که درجه 5 جمع درجه 12 می شود و در اینجا نیوتن رو میمونیم. خب این برابر می شود 25 ضرب 10 درجه 17 نیوتن. 25 ضرب 10 درجه نیوتن این جواب سه می باشد و ما جواب سه رو با هم روی شما انتخاب میکنیم. یعنی که درجه ها رو می توانیم که هم جمع کنیم اگر جمع باشد. خب و می توانیم طرح کنیم اگر در درجه طرح باشد. میگذاریم با مشق 103. پسر بچه با فرش با قوه 400 نیوتن تاثیر میکند. اگر مساحت تکچرخهای پایافزای او برابر 0.02 متر کوادرات باشد او با فرش چقدر فشار می آورد؟ باز همین فرمولا رو می نویسیم. پی خورد برابر F تقسیم S. خب ما باید فشار رو ببینیم. برابر 400 نیوتن می باشد قوه و مساحت باشد اگر 0.02 متر کوادرات. 0.02 متر کوادرات که نیوتن رو با متر کوادرات تقسیم کنیم اگر این با ما پاسکال میتید. و 400 رو با 0.02 اگر تقسیم کنیم با 3 ضرب کنیم اگر این میشه 4000 نیوتن و این میشود با ما 20 کیلو پاسکال می شود. 20,000 پاسکال. ما درباره کیلو پاسکال کمتر گپ میزنیم. 20 کیلو پاسکال مونه. 20 کیلو پاسکال می شود. اینجا جواب د هست. د رو قبول کنیم. با ما درباره کیلو گپ میزنم. نیو کنید. ما اگر 400 نیوتن رو با 0.02 تقسیم کنیم اگر این با ما می شود 20,000 پاسکال می شود. 20,000 پاسکال می شود. در این سه تا نولیک رو ما میتونیم که بگوییم که کیلو پاسکال. یعنی که من همین کیلو پاسکال این معنی دارد که سه تا نول هست و 20 رو در اینجا میمونیم. یعنی که 20 کیلو پاسکال و این برابر می شود جو همین 20,000 پاسکال. خب شود برابر 20,000 پاسکال. خب درباره کیلو نیز ما با شما گپ زدیم. میگذاریم با مشق 104. بار با قوه F برابر 3 کیلو نیوتن با تگیگاه فشار 30 کیلو پاسکال می آورد. مساحت اساسی بار چقدر است؟ یعنی که ما در اینجا باز همین پی خود رو استفاده میبریم. فشار برابر F تقسیم S می باشد. ما باید با امرویشون مساحت رو ببینیم. اگر از اینجا اون مساحت رو ببینیم مساحت برابری می شود قوه تقسیم فشار. خب ما در اینجا داریم قوه 3 کیلو نیوتن می باشد. این می شود 3000 نیوتن
خب 3000 نیوتن میشود و فشار گوشتگر 30 کیلوپاسکال و این میشود 30,000 پاسکال. خب 30,000 پاسکال میشود برابر برابر تقسیم میکنیم، یعنی که اگر ما تقسیم کنیم در اینجا میشود 0,1 متری کвадрати. خب اگر خطا نکنم 0,1 متری کвадрати میشود با همراه شما مشق 104 و این جواب میشه جواب جواب رو با همراه شما چیکار میکنیم میگیریم. خب در اینجا اگر 3000 تقسیم 3000 کنیم این جواب میشود اگر 0,1 متر کвадрат. خب میگذاریم با مشق 105 با مشق 105 میگذاریم. بیایید ببینیم در مشق 105 چی داده شده است. کدامی از بار این است مشق 105 بخشید باری که مساحتی اساسش 2 متر کвадрати است با تگیاگاه فشاری 800 پاسکال می‌آورد. قوه وزنی بار چقدر است؟ باز همین فرمولا رو استفاده می‌بریم و با همین طرز ما با همراه شما چیکار می‌کنیم می‌بینیم. بیایید من این رو самостоятельно задачтем. اینقدر قین نیست 105 در کامنتарі میتونید جوابش رو نویسید و میگذاریم با 106. کدامی از جسم‌های حجمشون یکخیله که از متال‌های گوناگون ساخته شده‌اند با تکیه‌گاه از همه زیادتر فشار می‌آورد؟ یعنی که کدام متال وقتی که زیچی زیاد رو دارو میباشد همون متال از همه زیاد با تکیه‌گاه فشار می‌آورد. در اینجا ما میدونیم که از همه سبکترین این آلومینی هست و از همه وزن‌ترین این طلا میباشد آورم. خب و جواب دو رو ما در اینجا با شما میگیریم و این جواب در جواب آورده شده است، یعنی که واریانت خب واریانت رو ما با شما میگیریم. میگذاریم به مشق 107. طلبگان در مدت یک چند شبانه روز در همان یک ساعت فشار اتمسفری رو چین کرده در اساس نتیجه های گرفته اشون گرافیک تغییریابی فشار اتمسفری رو ساختند. در کدام شبانه روز فشار اتمسفری از معیار بلندتر بود؟ فشار اتمسفری این هست 760 میلیمتر ستونی سیماب میگویند. 760 میلیمتری ستونی سیماب میباشد. این یگان جای که نگاری ندارد، من در اینجا نوشته شده است. خب این فشار اتمسفری میباشد و یا ما فشار اتمسفری رو وقتی که با پاسکال گردانیم فشار اتمسفری این میشود 101.325 پاسکال. خب این فشار اتمسفری ما میباشد 101.25 یا 760 میلیمتر ستونی سیماب. یعنی که 760 میلیمتر ستونی سیماب برابر من با پاسکال باشد 101.325 پاسکال میباشد. خب بینید که در کجا زیاد در کدام شبانه روز فشار اتمسفری از معیار بلندتر بود، یعنی که معیار این 760 میباشد و 760 تنها در هفتم شبانه روز زیاد است و 780 برابر شده است و میگیریم جواب بی رو با همراه شما. میگذاریم با مشق 108. میبینیم در اینجا چی گپ است. فشار آب رو در نقطه چهارترین اقیانوس آرام که چوریش 11035 متر هست حساب کنید. شتاب افتیش آزاد رو چنین مقدار گیرد و زیچی آب باشد 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی هست. یعنی که همه وقت دانید که شتاب آزاد این 10 متر تقسیم 21 کвадрат است و زیچی آب باشد همه وقت 1000 کیلوگرم تقسیم متر کوبی. باید این رو شما از یاد دانید. خب میگذاریم با یافتن فشاری موی ها میگویم. این فرمولا بود برای یافتن من این فرمولا اگر بینید اگر با این فرمولا ما هم وقت چی رو میبینیم؟ من این فرمولا فقط جسم های سخت رو میبینیم، فشاری جسم های سخت رو میبینیم. در اینجا باشد اگر دوده شده است جسم های گپ در باره جسم های مویه می رود علاکای. خب در باره آب می رود، آب مویه است. این فرمولا بود برای یافتن
фишори ҷисмҳои сахт ва ози мо формула менависем, дар теория ҳамаи ино ҳаст. Барои моеъҳо ёфтан мо истифода мебарем аз чӣ шитоби афтиши озод ва аш. Бинед ки фишор танҳо вобастагӣ дорад аз зичии моеъ. Вақте ки гап дар бораи фишори моеъҳо меравад, ҳама вақт фишор зависимост дорад, яъне ки тааллуқ дорад аз вобастагӣ дорад аз зичӣ ва баландии стуни ҳамин об. Хоб, гуфта шудааст ки аш баробари 11035 метр, зичи 1000 килограмм менависем, дар инҷо 10 мешавад. Хоб, биёед ҷудо кунем дар инҷо, чунин аст ва зарби 11035 метр. Ва агар ҳамаи инро мо зарб кунем, ин мешавад, агар хато накунам, 110.35 мегапаскал мешавад. Ба ҷавоби B мо чӣ кор мекунем? Меоем 110.35 мегапаскал, 110.35 мегапаскал. Мега ин зарби 10 дараҷаи 6 мебошад. Мега мо доштем килопаскал, анакун мегапаскалро мо меомӯзем. Мегапаскал ин ҳаст 10 дараҷаи 6, яъне ки ин баробари 1.1.6.0, 3.4.5.6 паскал мешавад. Хоб, мана як миллион мешавад. Мегапаскал ин зарби 10 дараҷаи 6 мебошад, ё бо шакли кӯтоҳ 110.35 мегапаскал ишорат мекунанд. Мегузарем ба машқи 109. Хоб, роскардоза кунем, боз давом медиҳем бо ҳамроҳи шумо ба машқи 109. Так, дар машқи 109 бошад, агар дар ҷойҳои чукурии тарини кӯли сарез фишори об ба 5000 килопаскал мебошад, баробар мебошад зичии оби кӯл 1000 килограмм метр куб ҳаст. Чукурии он дар ин ҷойҳо муайян кунед. Хоб, мо дорем формулае ки фишори моеъҳоро муайян мекунад, яъне ки P хурд баробари РОЖH мебошад. Хоб, ро зичи гуфтем, зичи дода шудааст 1000 килограмм метри кубӣ зарби 10 ньютон тақсими килограмм, ё бинед ки мо метавонем ба метр тақсими сония квадрат ишорат кунем шитоби афтиши озодро, ва ё бо ньютон тақсими килограмм. Бо ду намуд мо метавонем ин воҳидро чӣ кор кунем? Нависем. Хоб, биёед боз ашро мемонем, ё дар инҷо ашро гуфта шудааст ки ёбед. Хоб, ашро бояд ёбем. Фишор бошад агар 5000 килопаскал. Хоб, ин ҳамаш мешавад баробари 5000 килопаскал. 5000 килопаскал бошад агар. Хоб, баъд аз 5000 боз сета ноли дига ҳаст барои кило ва паскалро мо бекай хурд мегузорем. Хоб, мо гирифтем чунин рақамҳоро ва биёед ашро ёбем. Аш мешавад баробари 5000 боз сеноли дига мешавад. Хоб, паскал дар инҷо ва тақсими 1000 килограмм тақсими метр куб ва зарби 10 ньютон тақсими килограмм. Хоб, бинед ки килограмм бо килограмм меравад. На, килограмм бо килограмм бояд наравад. Хоб, не мераванд. Хоб, мераванд. Ньютон тақсими метр куб мемонад. Вақте ки метр квадрат бошад, агар бо паскал ихтисор мешавад ва инҳо ҳамаашон бо паскал ихтисор мешаванд ва танҳо метр мемонад. Метр ба боло меравад.
ва дар ин ҷо 3,0.3 ихтисор мешавад ва як нули ки дигар бошад бо як нули ихтисор мешавад ва мемонад ҳамагӣ 500. 500 ва метр мемонад. 500 метр мешавад. 8 баробари 500 метр аст ва ҷавоби Д-ро мо бо ҳамроҳи шумо интихоб мекунем. 500 метр мешудааст. хуб, чуқурии кӯли Сарес вақте ки фишор ба 5000 килопаскали баробар боштагар мешавад 500 метр. хуб, мегузарем ба машқи 110. Фишори об дар чуқуртарин нуқтаи уқёнуси Ором 8 баробари 11035 метр тахминан чунин мегапаскал зичии оби уқёнусро муайян кунед. Яъне ки мо медонем P хурдакак баробари РЖH аст. Мо бояд чикор кунем? Зичиро муайян кунем. Зичи мешавад баробари P хурд тақсими Жу H. хуб, рақамҳоро бимонем. 11135 мегапаскал. хуб, G ба 10 баробар аст ва H боштагар ба 11035 метр. хуб, дар ин ҷо ҳисоб кунед ва ёбед ки ҷавоб чанд мешавад. Фақат ба шумо ҳисобкунӣ мондааст. Метавонед ки нависед ҷавобҳоятонро ва мо мебинем дар комментария. Мегузарем ба машқи 111. Фишори об дар нуқтаи чуқуртарин уқёнуси Ором ба 11035 мегапаскал баробар аст. хуб, чуқури уқёнусро дар ин нуқта муайян кунед. Яъне ки мо бояд H-ро дар ин ҷо муайян кунем. мо фишорро муайян, зичиро муайян кардем, анакун боз фишорро. хуб, ин мешавад 11035 зарби 10 дараҷаи 6 паскал. хуб, ин тавр мо низ метавонем нависта ва Ж ба мо дода шудааст 10 зарби 1000. хуб, яъне ки дар ин ҷо мемонад H баробари бо 3, дар ин ҷо 3 мешавад, ихтисор мешавад ва боз 2 мешавад. Яъне ки мешавад дарозӣ, гарамашро ҳисоб кунед, 11035 метр. хуб, мо 11035 метр дорем. Ин ҷавоби С мешавад. Ҷавоби С-ро бо ҳамроҳи шумо чикор мекунем? Мегирем. дар ҳамин ҷо мо дарсҳоямонро ин дарсро ба охир мерасонем ва дарсҳои дигарро боз мепартоям. Хайр, назм монед ва мисолҳоро ҳал кунед.